Good morning. Ngasi irai numit ki card ki message happen the minute se irai numit ko irai number ahambada number se 71 lere color dana sky blue gumba sina bibi are aduga ina sum chak thongba da keno sum ha po abum ti gi haide ko gi gi gumba ke gumba du maine khatang happy be ko adu duma lere aduga amana mo keno ko haide shivratri ngasi to bio yara ga di ko tang keno to pharak ta tra ga di ngasi to biro haide pharak ta e khole ngasi do nang hodre ngarang video yung hodre ko lok tre hara ga di tang mapan so dum hoi koi mete calendar date 9 so dum oju sia ko ado sing bagi di haidi 8 te gumoi to bio haidi mi anam bana 8 se ko haidi consider to ba hai tar ko ado na 8 ke tang ni pan gi se oina to bi yai ko ado ai jai do pharak tar ga na mapan da oina dum to biro ko ado card ki message yeng minara se adu ga timing of ba hai pe har ge ko ado card se sedagi dum marak te dum satu oye ko sai dagi dum card number 1 card number 2 card number 3 ko ahamba ani shuba ahum suba ko se lady card sing se ado sedagi amamam khanbira se 1 se consider 2 se consider natraga 3 se consider hai ba ko first card khan ba ngai yenga se ko first card lai se sida lai se ko ahamba card se paisa nungsa hoi lak pobudi lakani laksu lakani chasu chakani ko ngasi goina hairagadi lak pasu lakani aduga haiti ko chatpagi lambi haitare ko ina pharaga pullaga thamge khotge hairaga su ko dum kena tawbudo do yaringai di chalhandana ba taw ngasi goina hairagadi ko laigin me su oibanena haidi ngasai gi mingonda keno tawbo khopa mi gi mateng gumba tawbo khopa duna makhalam oire ko aduna tabeda unnecessary haidi ko kana da batati haidi pesa course gumba je tawbi gano haidi kitang balance thamo haidi balance haraga di keno gi balance unate ko haidi pot se balance taro ko chatpa do haidi nangi earning ga expenditure ga se happy gi ngo ba haidi engon ai kyam talige do ai tar ai kyam course taw do no khotuna ha do adu do katang balance taro ko chatpa ko pa do mai taro ko number 1 card se ko number 2 sina sela ise confident laiba yam darkar roi ko ngasi se ekenom chattoine ekenom tawdoine hare pangan thona confident aina bu tawge haina khalaga dingam gani ko loina pangthopa ngamgani haibagi atradi ko number 8 ni ko selai se ko number 8 se sumaina kolina do koina 8 se saina paina ira agadi infinity gi symbol oina ko infinity means loiba nai da ba haibane ko sta hari ko na sum angaung da maths daga kai daga yawina ko dom hari infinity haraga di hari tawge haina khalaga di ko hari dama ma tawba ngamgani basida haise ko aduna confident yam layo aina thaba inkhang tawruba matamda ishana haitara ko isha capable oyena khalo thaba inkhang taw matamda last ki aroiba card se sida lai se ko hotna ga daba matamne hojik se yamna hotna ga daba matamne haiba ya atradi hai lai shu tamiba shatra ni khangde natraga pekhanu ka thaga daba mi gumba kai gumba leraga di ko hotna o yamna nang na hotna ri do hai tare ko phanam di hotna ri result se katang hai tare ko fruitful oidri ko haidi aina pami ba result gumba se lak daba hai tare ko shatra gina shatra oire thaba inkhang tawba natraga business tawba ko pa oi taraga su ko haidi aina hoji hotnari ba mayam se adugi result reward choidana lakani ba haidi give your 100% hai tare ko haidi ai yoina hai tare ko haidi aina angambado yaringai hai tare ko haidi comfort tai kitang thola ga su thabak taw ko comfort tai thola ga thabak taw ba hai ba ya tradi haidi noma ge thaba ma chalure khara tawre si katang tawle sangano atai atai kai taw ba ya ga dagi ko pe ya ga dagi hai ba do adum ba mayam do ni ko sida hai se ko adu aina hotnari se hotna ba yodri haidi amuka hena hotna ba mayam tarkar roi ko adu taraga di haidi result se fruitful oi ba mai tawra lai ado sinasi oi gre card ki ko timing hai petang hairage ko haidi pung manga makhai dagi na pung mapan ga mini yang khai taru phang lere ko ayuki sisina ko adagi amu trama thoi ga mini kun manga dagi na pung baro ga mini yang khai mari phang lere nung da ngi na ohum ga mini yang khai ma thoi dina pung manga ga mini kun phang lere adagi mun nipan ga mini kun thoi dina mapan ga mini yang khai hum doi phang lere ko adagi amana mu trama thoi ga mini kun manga dagi na nungalam dagi ohum ga mini yang khai nipan sise ko haidi matam se apet yenga ga dum like ko ramba khot paso dum kashu budi kai de ko aduga amana mu haidi ayukta tahudre na khala se nungda waram tawbiyo kem kai de ko ayukta hai nahan ena ekadashi gi kai gi hai gi badodi ayuk kumba doina tawbiyo na haina ko sigi dum kem kai de nungda waram haidi ayukta ai duty ja toine ko toine thaba office nga ta chatle ko le haraga di nungda waram adum tawbi ba yai ko
the 5:30 a.m. to 9:56 a.m. am lere ko adagi 11:25 a.m. to 12:54 p.m. adu matungda 3:51 p.m. to 5:20 p.m. adugi matungda munungdang dana 8:22 p.m. to 9:53 ko aduga next ahingi na haragadi 11:25 p.m. to next day gi ko hari 5:29 a.m. pawam lere ko sisina akoigi ngasigi oina afaba timing ko adu silere ma'am ngasigi daily card message se thank you.